Hello, my dear student. If you remember yesterday, I gave you an exercise um, for the use of connectors of contrast. Okay, now this is the correction. Example: it's hot in Touba, whereas it's cold in Dakar and Mbour. Voilà, donc boo ne fii Touba dafa tàng alors que Dakar ak Mbour dafa sedd. It's hot in Touba, whereas it's cold in Dakar and Mbour. French is very easy. French is very easy. Mooy français dafa yomb trop. However, I cannot speak it. Français donc yomb na trop wante nag mënuma ko wax. We went to work despite the heavy rain. We went to work despite the heavy rain. Mooy demoon na liggéey malgré taw bu métti bi daal xam nga heavy rain mooy taw bu am doole daal. You are my best friend, but I don't trust you. You are my best friend, but I don't trust you. Mooy yow yaay sama meilleur xarit wante wóoluwuma la. Voilà, donc loolu aussi yeneen exemple la ci li ma la joxoon noonu. Thank you.